algonge edumaki duniyege baajwarikam ti emmeha izzati akhunna ukhtunna hodene magu islam deenu galiga kiyadinu adi hama ya ekuga okhrabe hayatuge baajwarikam oi goy ti emmeha izzati akhunna ukhtunna for koddinu ei algonme koduge alifawa shar'i zimma ei algonme ge hame ke maqsad दुनिया उखरवी हयात के बाजूरी कर लिबी इस्लामी अखलाकुल जीनत तेरी कुरेफावा सुल्हवरी अमां उमा मुज्तमइगा इस्लामी अखवंत कमुं एकक अनेकका बुली लामी फावा गोतुगा हे गोतुगा दिरी उलेने मुज्तमइ अलगुन में कायम कुर अदावत तेरी कमा नफरतुं एक्कीबा फावा algon mege mujtamoga dirule emmeha afradunge furanaya mudala rakkatirikama amanka lifawa mujtamoga eke kankan tartib kuruma hedifawa usul tawge terega amankama ekuga tartibun hinga tahzibu mujtamai binawagen diu ei algon mege maqsade ilmai hunarai akhlaqu macha बिना फावा जीले उफेदुम आवन में गेबेनु मकी एक नतीजा का बेगिन दानी मुज्तमाओ अमाम में मुज्तमाओ का दीन वेरिकम कुरिया बस ये मुज्तमाओ के कोमे फर्द की ये बैन में होंगे कुरिया अमल गारस अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अमर फुर्त कर रियायत कुरा इस्लामी शरीयत का बयान करवाफा इंतकाई बिंतकुगा दिनेउले बेक्कमुगा बेगिन दियो लोबे दिज्जे तेरी अखुन्ना algonge faatu kanwa mawdu'a ki warak fula tanawas mawdu'a eki divadimalu algomenna ge mawdu'a wahage teke vidane eta bawar nukta teke e mawdu'a terega himani faave emme furtaman algonmen fitne mihen dennewima e fitne ki kobato balana iruga aamuko fitne ekkamuga बुनविज्जिया एक मुरादिक्कमुगा मिवनी मीस्तकुन्न कुरिमतिवा एकी गिरंबरिकमा दति हालतका अदि इंसानुंगे गोय बेल्ले उमट्टका ए इंसानुन्न कुरिमत कुरवे एकी हालतोगवा अवुल्लें इंसानु मुफद्दल मकसद बनालकम गवानामा الله سبحانه وتعالى إنسان أفدما فوني من امتحانتك كلمة الله جهين إنسان يقول فافتك مصيبتك دنيا إدما إتباور كنتت كلمتك ولن جه حالتك إنسان الله سبحانه وتعالى نظافة كيت قرآن الله سبحانه وتعالى إنسان وفدي مقصد بيان كربا وحي كرافوني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دنيا حياتك مقصد بيان كربا الله سبحانه وتعالى أنوا فيوني كلامي معلومة يدرو وفدي رسكلام أي تبامهم كتيرين هي عمل كرني كومبيتو امتحان كرو متك اهمي كوم انسان کو اس میں امتحان کے طریقہ شامل وان انسان کلمتی گا ایک باوت کے حالت تک کلمتی وان مقصد کی اللہ سبحانہ و تعالی انسان امتحان کرو ایک بچہ انسان کے درمیا ثواب کنڈیل فاون امتحان تکوگا اینا عمل کرا گوتگے اخلاص طریقما تدوركما وفاتركم بچا إبامهم درجة سورجيغا تفاتوغا ول أدي امتحان توغا فيلوا ميهم نركيا بيتيغندان أول من امتحانوغا نجي دنياغا نولوي كوممسكال امتحان تك أول من كرمتنا جهين إكي ميسميون الله سبحانه وتعالى كرمت كرباني إكي باوتوغا امتحان ekimihum masay kura daira ge terein ekimihum masay ki kura bawatu eki insanun eki daraja ge musibat taka imtihan taka fitna taka kurmatilan je ei kumme halat gaves maqsad ki Allah subhanahu wa ta'ala
ekalaange alaage kibe imtihana kurmatiluga huri konfada kiyamanteri kametto bello lobe dizzetri akhunna algonmella imtihanata kurmati nukurabas algonmenge amagatam hunnane goy algonme heddewge kuriga Allah subhanahu wa ta'ala denodi gannawa ekalaange azali ilmu furuga insanu duniye fonu wima e insana amal qur'ane goy insana ki baajwari ekkan nuta abaajwari ekkan Allah subhanahu wa ta'ala denodi gannawa e names ekalaange adlu warikam binawe fa wani ekalaange ilmu furuga macha elves insanaka azab mudabbu insana duniye fonu baba insana imtihan taka kulmatiwe imtihan to natija ena amille lulun tajriba ko efoga enage jaza ege macha Allah subhanahu wa ta'ala qadawwa fi alquran Allah subhanahu wa ta'ala itan ayatinga imtihan gawa bayan kurullah insanage wanaru insanage minbar kan elmatta nobadi izzatri akhunna komme echve se echega hagiga me egeni echeka hulu kolli algonmen gengole gahanage baawat ege terega ranrihige baawat o terein echki khalis ranto nota dunto ega rang himeni kiha warakatto rihi himeni kiha warakatto emme faseha ege negotaki echeka hulu kol eche virwalima den ein egene ranaki ega ranuga nisbataki kobaka adi ega rana nugule algonden ge bawruwa annama dabui da egeni lagana honu kolli ehmiba insanu ge terega ena imtihana kurmati nuwanya war beru bushum war reetkon obankon ule mihun diriule ehnames e insana ki konfada mihetto rangala egi kashorwani ena ki kon daraje ge mihetto kashorwani ena Allah subhanahu wa ta'ala imtihan kurmat kurbi isa mo feshigen ena ge taqwa warikama deemberika ena ge aslu hagige sifa faaluwegen lobedi izzeteri muslima khonna mi hagige duniya ge hayatu ge egi nuni دنيا حياتك إنسان كامياب النوا الله سبحانه وتعالى إنا كل ما تذكر الله كنت تكإنا كتير كما يكون معاملة كنوري إنسان كامياب أهل وريكم قالوان كيد النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن إن عظم الجزاء ما عظم البلاء ما تري جنبا درم غلفا وني غلتي جنبا مصيبة تكا بلا وريكما وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى قام الدك لوبي وديكم فيكم غوانما إبك امتحان كربه فمن رضي فله الرضا حالتك روحي إكلام جسري حالتك كتري كما يكون تقوى كما دين كما يكون حالتها كرمة الله فيكم غوانما الله سبحانه وتعالى رسول أين اللي بيهوت حالتك اين روحجكم غوانما اين نتيجه الله سبحانه وتعالى رسول اين دبم ومن سخط فله السخط ادي حالتك نورجكم غوانما الله سبحانه وتعالى خوفا ودغتو اين دبم اي اغلمගේ විස ඉන්සානකම් ඒ ඉම්තිහානතකම් ෆිලාගෙන නෝලවේ එහෙම ඉන්සාන රුහුනස් නුරුහුනස් ඒ ඉම්තිහානතෝගා ඒන උලෙන් ජෙහෙන එක්ගොතකී යාමදුගේ ඒන රුහුන් එයන් ඒන කෙත්තරියුන් අනෙක් ගොතකී ඒන එකම රුලියෝ ඒන කෙත්තරිය එකම ගානම සවාබගෙන ලිබේනේ අල්ලාහ් ගුරුස්සෝන් ඒන ලිබේනේ අදි ඒන එකම රුලියස් ඒනගේ මූණ මුරාදා එකම ගානම ඒක නතිජායක වෙගෙන දානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කෝෆාය අසාබ ඒන හුෂෙලිගෙන් දි ලොබෙති ඉස්සෙතරි අඛුන්නා දුනියගේ හයාතුගා ඉන්සානා උෆද්දවා ෆා මක්සදුකම් ගාවා كيت قرآن كلام بيان كنا في آية الدوي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تبى نسكلام جننا إنس نهدو متبى نسكلام علكم كم التكامل من علكم كتيرة هيمنة مشامل مانا
insana kurmat kurve eenage mudaluga eene imtihan kurve eenage darinnamedu eene imtihan kurve eenage geega ahulurinnameduga eene imtihan kurve eenage washagen munkarattaka fahish kankam anna hinuga eena imtihan kurve nubakamuge mawta tanussefa mujtamaiga dirulun da hinuga eenaya mi fiturataka kuribatidan je awgon menna mi huriha kama bes eki darajaga eki halattaba kurivatiyomun dani awgon menge maqsadaka ban jeheni awgon menge azmaka ban jeheni ekumme mawtiga bes Allah subhanahu wa ta'ala ge dinuga awgon men sabit wetibu kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ميستكم هيكوري هي إبامهم إيمان بالجامع بنو الفوغا إبامهم امتحان نكروي إبامهم نامدن إفادة فكرتك كرمة الله نجهي إبامهم دو كروين كمغا ولقد فتن الذين من قبلهم فهي إبامهم بكورين آسا منهم تبن رسكلان وني امتحان كربافة فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فهي إبامهم ترين إيمان كمغا تدوري ميهم ناي إيمان كمغا دوغهد ميهم الله سبحانه وتعالى دلودي كنواوت إهم بما إبس إنسانك هيكو غير نوانا تمنى من إيمان كما إسلام كما فوغا تمنى من درجة الله سبحانه وتعالى امتحان كربا دو كربا لكو إستقصوا أمتك امتحانك كرمتي أغمر ما نركاتري حالتك يقومت بني كرمتي لاف أغرم بس الله سبحانه وتعالى امتحان كربانه أغرم منك فيمبر أغرم منك إيمانكم غا بناني تدتو إيمانكم غا أغرم من هدني دوغتو امتحان كربتك كيت قرآن الله سبحانه وتعالى سورة الأنبياء تريس فالسنة وحيد كرافني ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون تمر اسكناغ تبامهم امتحان قربا هجيبه نباكا كما هيكم قترين وإلينا ترجعون تبامهم امري أنه لي تمر اسكناغ حضرتك اما نباكا كم أقول منا امتحان قرمتك فتنة قتوغا إبا دكتوه هم إياه كوغا إنسانا لوبيوا كم إنسانا امتحان قرمتك إبا دك منكم حالتك بس أقول من دنن جهني منكم كم بس منني امتحان قتوغا كم إنكم حالتك أقول من بان جهني أي امتحان تك كتروا فتنة قرمتك فاتنة ثابت قرابيكم لو بدي زتري أخونا فوزمان الناس إكي فتنة جينوغن دار كونغا رسول الله صلى الله عليه وسلم وني حديث كرلاف إكليك مع حديث كر يتقارب الزمان ويقبض العلم زمان جابغن دانه زمان تدور والك أوسوغن دانه أدي إتن أنتناس جابغن دانه فو زمانك علامة توتريغا بازارتك كاريوم بس هيمنيغن أسو أدي وامتوك بركة أنتم بس فو زمانك علامة توتريغا هيمني فارك حديث كري ويقبض العلم أدي علم أفل بينته وتظهر الفتن أدي فتنة فاروا هوته ويلقى الشح أدي دهيرتك نيستك ممتشر عموا هوته ويكثر الهرج أدي هرج جنوا هوته أصابك الدنوي وما الهرج كبات هرجك إكذا حديث كري القتل أي قتل كرمه ميهم مرمه حديثك بخاري ومسلم برواية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان قرآن ونفاو زمان الناس فتنة الجنوة ميستكم تريغا قتل عامة هنگم جنوة جدار دنيا تفاوت كونكول تكوغا ميستكم فرانيا فروال النتي اكي ننتكوغا ميستكم قتلا ميستكم مرمندل أقول منك مي زمانوغا كوريغا ليفا ما تاريخ ففت بلاليما باي ميون هيوانه كوري زمانوغا ميون امبس وركا ميون فراليك نوبله مي زمانكي وربودا ميون فرانه بلوي انسانوغا كرامه ركعت كوري انسانوغا حقوتك احترام كوري زمانك
furto bodongorama devana bodongorama ga ete million be koni duniya wakive gossa ni aniyawari amartaw terek effawga duniyega sulha qaim kurumge namuga bayna al-aqwam jamiyya wufid ay alifdal wufid fawani emihum buna gotuga duniyega sulha masalas kan qaim ko ekwari dawlat ta divi awma divi mohom meke alifdal ke maana ekwari dawlat to namuga alifdal wufid me ay ek gaum anek gaum ke karamata izzata rakka terikandi komme insana bes dirihurumuge miniwankan hodadi insani karamata unikan ganna emmeha kanka duniye nattala di bawatuge riti shi'aratake gi dashuga enamas alif dal sifawani duniyega kuriga bi fadein barai nufusuge ahulwari ebami unge barai nufus eheniyan qawmutaka for kurmattaka beeru kuramunda wasilatak hatiyarak me duniyega emme adukiyafa faturamunda wahakeki komme insanaka bes enage khiyal faalukuru miniwanka onnane insanuge terein gine mihun taid kura gota kankan nimmumuge usul democracy ge usuluge terein kankan nimmumuge wahaka democracy ge riitikama zinettirikama wahaka duniyege tafaatu kankoltoga dekiyomunda iruga mi alif daluga evidaluwa democracy no evidaluwa haggutake noe duniyege sateke falsas gawma ekkulan arafa adekkola veto kurumuge bar lifawa gawme emme government nunake bonnes hama embori annan jeheni evs kamen nukure e gawmutakun jamiya kharag kurane ejugo gawmutakun beenumwa kankan e jamiya meduri ko kuramundani hama anekkaves e gawmun anek gawma aniyaverimuga amaluta gatul aama hingumuga amaluta duniyega miedu rasmi sifeka kurew mida awuna fennane awunge muqaddas binkamuga wa falastinuga al masjid al aqsa yahudin aragem fawa aragat bayna al aqwam muahadat buna gotum bes falastinuga bimaki hifafa wa bile UN ge usul tabuna gotum bes ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಬಿಮುಗ ಯಹೂದಿ ಮಜಂವೆರ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕುರವೆ ಹುರಿಹಾ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಇತಬ್ಬಾವರ್ ಮುಆಹದಾತಕ ಖಿಲಾಫ ಕುರೆ ಮುಂದ ಮಸಕ್ಕತ್ ಏಕಮಗು ದುನಿಯಾಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೌಮಕು ಮಿದೆನ್ನವಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೌಮಕು ಮಿ ಯಹೂದಿ ದೌಲತ ಇದಿಕುಳ ಎವ್ವೆಸ್ ಪಿಯವಳೆ ಅಳಾಫ ಎಕ್ಕಮೆಂಗ ಅಳಗುಮಣ್ಣು ಉದನೋರಿ ತಿಬೇಫುಳು ಅಡವಸ್ಸವಾಳೆ ತಂಕೊಳ ಕುರಿಗೆ ಮಾದೋಶಿ ನೋಡಸ್ ತಂಗೊಳ ಕುರಿಗೆ ಬೇಫುಳು ಅಡವಸ್ಸವಾನೆ ಲೀಬಿಯಾಯ ದೇಕೊಳ ಅಮೆರಿಕಾಯ ಅಳಾಫೆ ದತಿಕುರುಗೆ ಫಿಯೋಳೆಗೆ ವಾಕ್ ಈ ಮತಿಂದ ಬೋಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟುರು ಮಸ್ಸೆಲೆಗ ದೆಮಿಯಕು ತಹುಗೀಗಂ ಅಮೆರಿಕಾಯ ನುಫೊಣುವಾಗೆ ಲೀಬಿಯಾ ಎಕ್ಕು ಹಲಾಕೊಲಿ ನಿವಕುಲಿ ಹತಿಯಾರ್ ಎಬ್ಬೆಕು ಉಫದ್ದಾವ ಅಣೆಬ್ಬೆಕು ಉಫದ್ದಂ ಉಳೇತಿ ಅಣೆ ಗೌಮತಕ ದೇಕೊಳ ದತಿಕುರು ಫಿಯೋಳಾಗೆ ಗೌಮತೋಗ ಕೊಡಕುದಿನ ಅಂಗನುನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಮರುವೆಗೆ ದಾರುಸ್ ಎ ಗೌಮತಕ ಕಾಚಿ ನುಫೋರಾ ಮಿ ಹಿಫಾಟ ಅವಗಮೆಂ ಫಲಸ್ತೀನ ಬಲಾಲಿ ಮಮ ಫೆನ್ನನಿ ಹದ್ದಿಯ ಆಹಾರವೆಗೆನ್ ದಿಯರು ದುನಿಯೆಗ ಮಿ ಅಲಿಫ್ದಾನ ಫವ ಹದ್ದಿಯ ಆಹಾರ ದುನಿಯೆಗ ವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಇರುಗಾವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾತ ಕುರಿಮತಿಗ ಅಂಗನುನ್ನ ಕೊಡಕುದಿನ್ ಗತುಲು ಕುರವಿ ಮುಕದ್ದಸಾತಕ ಇಹಾಯತಿಕ ಹಿತಂ ಗೊಸ್ ಮೀಹುಂಗ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಗೆದರುಗ ಎಮಿಹುಂ ತಿಬ್ಬ ಎಮಿಹುಂ ಅತುಗ ಹಿತಾಗೆ ನೆರಫ ಎ ಗೆದರ ಯಹೂದಿ ಮದ್ದ ಎತಾಂಗ ನಿಂದವ ಎತಬ್ಬಾವರ್ ಗೆತಕೆ ತಲಾ ಸುನ್ನಾಫತಿಕೊ ಎತಬ್ಬಾವರ್ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಬೇರ್ ಗೌಮತಕುಂ ಗೆಡಸ್ಕೆ ಎತಾಗು ಫಮ್ಮಿಹುಂಡ ಮೆಸ್ನೋ ದುನಿಯೆಗೆ ಎತ ಗೌಮತಕುಂ ಮತಿಂದ ಬೋಟುನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಗೆ ಬೇರು ಗೌಮತಕುಂ ಯಹೂದಿನ್ ಗೆಡಸ್ಕೆ ಫಲಸ್ತೀನ್ ದುಂಗ ವಜಂಬೆರಿ ಕುರುವ ಎ ಹುರಿಹಾಕಮ ದುನಿಯೆಗೆ ಲೋಮತಿ ಹಿಂಗಮುನ್ ದಾರುಗ ಯಹೂದಿ ದೌಲತ ದೆಕೊಳ ಅಳ ಎಂಬೆಸ್ಪಿ ಅವಳೆನ್ನೋ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗುತಕ ಎಮಿಹು ಖಿಲಾಫು ಕಮಕಸ್ನುವೆ ಎಮಿಹು ಬೇನು ಮಿಯಕು ಬೇನು ತಾಕು ಮರಂಬಿ ಬೇನುಗೆ ಫೊಣಂಬಿ ಬೇನು ತರಿಂ ಹಲಾಹು ಕುರಂಬಿ ಅದಿ ಕೊಬಾತೋ ದುನಿಯೆಗೆ ಟೆರರಿಸಮ ಮೀಹು ಮೆರುಮ ವಿಕಂಕಮ ದೆಕೊಳ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಮಸೆ ಕುರ
dawlekkamga awgamannag emme baran adiwe gawmaki America ge dawlatuge baytul malu kharadu kogge Israel for koddeni mali ehitirkama askari ehite mi hagige ehem bima gatul aamutamir duniyega hinge mundani ebbes kala hamay usulen neti mistakum mere mundani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fadai gatil miha ek nenge ki vegan kam ena gatul kurumbe marwa miha ek nenge timanna gatul waami ki vegan kam ebbes kala hujjat burhan neti duniyega miyadu midenne jamaataka jamiyatan oveve e huriha me kurmatiga mi jarimata hinge mundani Libya ge itadar me hunne meruni Tunis ke itadar bek marane fawani Syria ge te million bek marane fawani Iraq nawarste rodya gaarton fishing Iraq hingunda anguram toga ete million angena kodakudine marane fawani Dunia ge te gawta ge bala Kashmir ge itadar bek marane fawani Central Africa ge itadar bek marane fawani medos duniyega itadar qawta ke ga ebbes kala hamay usul nati niyunge furana dubwale mundani ekankam balana farate ekankam fiul alana farate ekanka tawbi qur'an bani laqwame idarae niyalume insane habbutoge wahagadakka duniyegade ekamugo sawon dannawalana mi ganekko mi jamaatoge muahadat buna gotuge ebbes komaka arage noy mihin obba Ukraine ne eri Russia sifa eri beissa mun ferigen nemi honna ganon taka gawalt felich Russia ya ehi teriwa huriya farat take waki misbehunge vefare ehuritanega danu koron pasha botte gotas karen gotas donye gotas vefare muttas komme miyaka jamaat taka dawlat taka afradunna jamiyataka dekolo fiol ala huriya gotukum datukum fiyola hodi minimum dawlatakum arak holo gomiu me nunida Ukraine bay parak emihuge kulage mihu bima emihuge naslu mihu bima emihu gabul kura aqida gahul wari ekkum gawima insan ekkum game denu gabul kurani saaf ko soriyo ko bay mihu media kurmati ga bulumuge di ei aharmenge deenuge mihunne aharmenge bolga hunna istari kulage mihunne emihunne ki ahar mihunna kala nೂಕುಲಾಗೆ ಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಾವತಿ ಮೀಹುನ್ನೆ ಎಗತುಗು ಮಚ್ಚ ತಫಾತ್ ಕೊರೆ ದುನಿಯಾಗ ಮಿಕಂ ಫೆನ್ನು ಮಿದೆ ಹಮ ಎಕೋಮತ ಮೇದು ಕಂಬೋಡೋಗೆ ಎವಳೆ ಅಮೆರಿಕಾಯ ಇಂಗ್ಲಿಷಿದಾತ ಅಮೆರಿಕಾಯ ನವರ್ಸ್ತೆ ಹದ್ಯಾಗ ಆರ್ತಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಫ್ಕುರಬ ನವರ್ಸ್ತೆ ಹದ್ಯಾಗ ಆರ್ತಗ ರಶಿಯಾಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಿಬೀಮ ರಶಿಯಾ ಮೀಹುಂ ಎತನು ಬೇರ್ಕು ನಟ್ಟಕ ಅಫ್ಘಾನ್ ರೈತುನ ಎಹಿತಿರ್ಕ ಫೋರ್ಕು ದಿನ ಏರುಗೆ America hatiyaruga afwan rayitu Russia hanguramuko Russia bassadi efoga den awun fenigendi September 11 ga hadisa efoga America me onek Afghanistan geri Hamas baykutima bay gawman arage e gawman rayitu mara hala kuram midani ekaku erima kamakunude kamudoske emma gaden halallawa miha musse gawmutaka me aragane gawmutan me hala kurani natija ki gatul aamata mujtamatoga aamgen diu miyuge furanaya mudala tagecchen evdiskala hurmatennati aragalo mundiu me dawun terega mi fenna mundani e manzar e namas miya ekuga mi evvare ma nurakkatere fitunen awuna kurmati fawani awuna qabul kore gotuga ei mi huriha qawmutak insaniyata dekolan e huriha jarimatake hinga fa istimar ge dusor duisatta ahar islam qawmutoga istimar ge dusorga hingafa bodadi jarimata muslimunga baytul mala dawlatakum ferigen gindi mudala ehuriha ecche emi gawmatoga gadukoffa ehuriha ecche macche emihunge dawlat bina koffa islami dawlatoga etebbar bayku marafa adi miedu maramun damun ehuriha kame kuramun duniyega insani habbutaka terrorisma dekolu ekam duniyega sulh masraskan qaim kora mase kora faratake gotuga algonmene kiyawadi ugannadi algonmege darinna visnada mundani emihunna kikan duniyege insani habbutaka mase kora emihunna kikan duniyega sulh masraskan qaim kora mase kora qawmatek ei warbor olwalume ei mifada zamanegga algonmege sikundiya kulumunda fitunaveri hagurame lobe dizzeteri akhunna waqtu duniyege haddi etan islame qawmege boy
islami qawmata ekuwa jamiyage bowe mi qawmata gairu muslimun diriwle et million mi qawmata gairu muslimun et bawar diriwle me gidin to gahulwe ekam agol ma anuwanta duwakus muslim qawmegga diriwle munda bamad gairu muslim jamaataka kafirunga jamaataka e qawmuga ahulwarin adawat tiregen emihum mara emihum tantak anda hala kura wahkeki agol me anuwa wahkenu ehinnames ದುನಿಯೆಗ ಕಾಫರ್ ಗೌಮತಕುಗ ದಿರಿವಳಗುಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಕಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ತಕ ದೇಕೊಳ ಹುರಿಯ ಗೌಮತಕ್ಕೆ ಗಾಯನ್ ಅಣಿಯಾವರಿ ಅಮಲ್ತ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದ ಆಗೊಮ್ಮೆ ನೋ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮತುಗ ದಿರಿವಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಣಿಯಾವರಿ ವಣಿ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಮಿದನ್ನೆ ಗೌಮತುಗ ದಿರಿವಳಗುಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಮಿ ಅಗ್ಗುತಕ ಮಾಡಿ ಮಹರೂಮ್ ಕೊರೆ එකම කම එයා එකෝග එමිහු ගෞමන කියාදේ වාහකේකි Kurja amnes ihtiram kuran jene qadar kuran jene hajam kuran jene tolerance onnan jene ekiya ebbesetse ki emiu danneche no emiu gabul kur ahme usula khilaf jam mihe ki furana izzates mihe ki mudale izzates jamaat ki kuran dawlate izzates nonnane e dawle ko hala kollane emiu benu vijiya lobe izzete muslim akhna hama ya eko gaun vistar je nukta emmi mi gatuluta ginevegen gos algonme muslimuna hagura mukura hisaba algonmege mujtama gos samiwa algon hadan hure algonme tankula kudairuga divigi rajyege rashegga miyoku mara levige algonme ge nikunna nukerifa tibi zamane divigi rajyege oturuge rashegga miyo katwali kunja mara levige ekama algonmen birun game bera algonmen rashuga algonmen game bera nikura nukerifa tibi dossare algonmen hadange bol divi rajye rashega miyuk maralevege muli rajye oti eruga bahurwana mulodeve ara miyeka nikunna kaluke birun nama me baratta nama me rajye rashega miyuk marale mi algonmen tarehu algonmen kuderuga algonmen hadangunna hisaba awma fawa hingafa hadisa ಅವಳು ಯಗಿನ್ ತಿಗಿತರೆ ತಂಕಳ ದೊಶಿಯು ಮುರ್ಗ ಬೇಫುನ್ನ ವರನಗಳ ಮಿಕ ಹದ್ಯಾಗ ಉನ್ನಾನಿಕ ಎಹಿನಮಸ್ ಹಿತಾಮೇಕಿ ಮಿಯದು ಹಮಮಿ ದಿವೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೌಮುಗ ತಾಲೀಮಾ ತರಕ್ಕೆಯ ತಹಜೀಬ್ ಕುರಿಯರಾಫವ ಎ ಜಮಾನುಗ ತಾಲೀಮೆ ಮಿಯದು ಮಿಕಿಯವ ಗೊತ್ತಕನ್ನೆ ಏರು ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೆ ಸ್ನೂರೆ ಅವಗಮ ಸ್ಕೂಲದ್దని ಸ್ಕೂಲುಗೆ ನಾಳೆ ತಿಂಕುಲಸ್ ಏಯಿ එබ්බන කුලාහ දෙවන කුලාහ තිම්මන කුලාහ එබ්බන කුලාහ දෙවන කුලාහ තිම්මන කුලාස් නිවේරු අගුණ දුනියගේ දිරවල දස්සෙපාවු හිසාබු ජා එගේ ලියන් කියෙන් එගේ නමාද් කුර එගේ අගුණ ಜಾති දිරවලමග බේනුවා ෆිගුහි මස්සරත ආදා ගොතෙක් අගුණ එගේ මෑමෆාන ඉහ්තිරාම් කො ගදර කොගේ මීහු මර නුවානක අමිහු වක්කු කොගේ නුවානකම රාබෝ නුවානකම මස්තුවාචි බේරු කුර නුවානක අමිහු ගෙදරන් අර නුවානකම එම්මෙන්නකි in aqeedaga akhwan tabayko amigota reetkon ulen agumna dassepaho ekamako taraggi wegen dos agun grade class tan grade 1 de tiren 4 5 6 haten ashen noe de go segar bar nimmaruga adi agumnaka bedenne akhlaqiyata suluk onnaka maka noe durusul akhlaq agumna sukurwa kiyen fotek e filawat agumna hadanga bor hitu mehars hitum agumna hadanga bel filawat kiya daskuffa adi akhlaqe sifata sallallahu irad kurwe algonmege doshi umurge befunga medu seburi adi zuwanuge terege akhlaqu ekko neteke vesnu ehennames mi divegi rajyega miedu duwalaku detereku miyake marale aniyawari gotuga em muslim akhaku are muslim akhaku gatulu kondani miedu forunge khabaru balala fa denga khabaru ena kiyalale eneka akame nu divessaku maraluma divessaku mudala gellundinuma divessaku vivaatku bodu jarimata hingumaki eneka med akamennu miham algonmege zamanage aswe badal muslimuna guram ko muslim katila mara nifada kanka koramundani eki nannamuk bay mihum duniyavi eduntoge maqsaduga bay mihum gonnege shi'arto dashuga riti shi'arto dashuga forifawa ete bawr kandatege terega islamu maramundani bay mihum mudaluge dahivetkam anabbeku verikama jaha mansiba maqamuge dahivetkam
ane bayaka olwanagen bayakan ehin sife dakkagen shar'i namigga jihaduga namuga bay qawmtoga muslimuna hanguramako tala le horomunde asabekaluga terega hingapawa nibawatuge fitnage hadisata asabekaluga zamanuga asabekalu ebbeka hanguram kurwa kenu asabekaluga zamanuga bay hamala hanguramage hadisata ebori hinga bay bekalu mi hanguramatoga bawari nuwe ebekalu gata mi hanguramatoga bawari edewunu hinduga bay bekalu vidalu timanna hanguram kuran oti emme gotik ei timanne hanguram kur mattaka genna kandiga delohunna jehene e kandiga duhunna jehene e kandige delelum balafa e kandige angam bunan jehene mi muslimeke mi kafireke ek mane ki hangurame taka nikume hanguram kur mattaka nikume mule mi un terein hangurama ga madana honna mi un terein kobato muslimaki kobato gairu muslime kobato kafiraki engi kasoro maffa alumi timanna gatul miha kumara kashe hanguram kura timannu nikunnan emara sabitu anje ene ki harbi mihetto harbi kafiretto nuniya ene ki muslimet Nabi sallallahu alaihi wasallam ka hayat purga iffarak hanguramega asa bekanu ngeterin ansari bekalaka Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu debekulu kafirek gifatu do wadagen kandi macca bomacca demagen fahatun bus demme kanin jahafane hirima emiha mekiri ashhadu an la ilaha illa Allah shahadik kima ansari befula wagutum kandi kirikolla Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma wadagen ediye gotabdu sabab ena gatulukal hangurame nikumuri kafirene muslimuna dekko hangurame kenuk hormi hangurame nikutiyo mihe ki leg horbate nove hangurame ga madan ronnani ginan atijor mihe gatuluko ei huriha komere se ka onno din nabiy sallallahu alaihi wasallam ariha wada gatima ekade faana e khabar li wada ekade faanu mul fulmatin nurhun terikam ga asar fenno muri ekade faana vidalo mugendevi e usama أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيفهم أين قتل كريه إكذا يكفر دانين الله رسوله أين مرون سلام الله كي تشكي من مريار كفر كذا يكفر ذكر القرآن مجلس دم جافر نجيم لا إله إلا الله إهم بناء فد بير فر بساوي ذكر هوري إهم نمس إسلام دين هدى نكره ميها إسلام كم قتير ودجكم أرغمنا قبول كره حسابا ينك دلن توحيد كلمة كي أهيدوغا ينك دل كرات نبي صلى الله عليه وسلم يترى يمسك بدارا ويكذف حديث كره جند قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيفهم ينا مريه هذه حديث كره جند كذف فان ينك هيدوغا يمسك فلافا باللويه أرغمنا عمل كره منني بيربش emihage beeru fushu islam kam faaru korum daliko algum amil mihege ijtihadaka mihage baccha kufur ga hukm ja ena gatul korum iblis halega islam shariatu ga hudda kam loge muslim ge leki hurmat tirikam wale rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani dunya ga waha take chfana diu messei ma kudavegem ba kameke allah subhanahu wa taala hadratuga mu'minege le horwanu මීහෙගේ ලේ හොරවාලාතිකම ගවානම ඒනා එවනි උඳගුලා කුර්මතිලා ජීපා එමිහෙගේ හිසාබු ෆසේවගෙන් දාන මීහෙගේ ලේ හොරවා ෆරවාකම ගවානම ලේගේ මස්සරතෝගා ඒ උඳගුවෙගෙන් දාන حالت මේදු අරගොන්නගේ حالتකි හංගුරාමතෝග බිදෙන්නේ ෆිතුනාගේ හංගුරාමතක නිකුමගෙන් උලේ දුවස්වරුගා ගතුළු කුරා මීහා වස්කියනි අල්ලාහු අක්බර් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් قتلوا من دامها مسكيني الله أكبر لا إله إلا الله إكاكو أنكا قتلوا كرني إينا يكي كافر فاميكم هدافا
gatu wegenda miha kan nenge tiwanna kafirwa me kon sawbaka hurikame tiwanna deenum berwa me kon sawbaka hurikame mina ge hitun ena akrani Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga matiregamba jihaduga amal eh namas qiyamat du muslimun ge leki undugu egamba masale ekam ga wale මේක දුනියේගා එක එක ඉෂ්තිහාවතක එක එක අමිල්ල විශ්වන්තක මිබාවතුගේ ෆිකුර්තෝගා ජි බය මියුද්දනි මිබාවතුගේ මතිවරි ඉස්ලාමී ශිආර්තෝ නමුගා හුද්දවගෙන් නුවාපද වියානුද අමල්තන් හිංගමු ඒක නතිජාක වෙගෙන් දනි කාෆරුන් ඉස්ලාම් දිනුගේ අදාවත්තෙන් දුෂ්මනු බේනු වාපද ෆොටෝත ඉපද සූරත ඉස්ලාම් දී හුතුරු කුරුමට්ටක එබෑමහුන ලිබිගෙන් දියු edinaki mihum mara edinaki mistakunge leya furanen ebbiskala hurmate ebbiskala balalme donna deenekkuga mistakunna dekkuma eba mihum adega tibem hingamunda masekkatuge kaamiyabekkum ekkum fawa lobadi izzati muslima rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadis kor idha iltaqa almusliman bisayfayhima falqatil walmaqtul kilahuma fi an-nar de muslima ko kalifaage ekko nekaka kurmatila hinduga gatul qurami hay gatul wamundami hay gatul wami hay demi humbani narakage ehiduga ashabe kanu dennevi hada alqatil fama balu almaqtul qatil miha narake danje sabab aharman ege ehennames maqtul gatul wegen diamiha kibegen to narake dan jehuni ekale fa hadis kure innahu kana harisan ala qatl sahibihi ena vie ena ge sahib miha ena ya dekolanga hurama kuri miha gatul kurma gada ala masake kuri miha demiyu mesmine ekapare gatul kolla ehennames ekege kodana kamu anekam gatul wediyai anekam duniye ga huri mina ge niyataki ves mina gatul kurum ena ge niyataki mina gatul kurum ekam wedi koffa Allah subhanahu wa ta'ala e demiyu ge niyatuga macca qatilai maqtulai demiyu narake waddawana kamuga rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadis qur'an adikastuga miyak marafi miyake jazaaki jahanname Allah anga mu'minuk marafi miyake jazaaki jahanname Allah subhanahu wa ta'ala anga ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مؤمنك غستغا مرافي ميها جزايكي نركه دائمي غتغا ان ركاغا اونن جهينه غتوغه ادي الله سبحانه وتعالى ايناغا مچ كوفا لبي ادي ايناي එකලාගේ අසාබු කඩලොබ්බේ adi ඒනාය එකලාගේ ලාණ ලැබ්බේ adi බොඩුවගෙන් බා අසාබු කියාමතු Allah subhanahu wa ta'ala ඒනාය තයාර කරබාෆ එමිෆද නුබාවගෙන් බා අමලේ මුස්ලිමකු ගතුළු කරමකි මුමිනු ගතුළු කරමකි ලොබෙදි ඉස්සතරි අඛොන්නා මේ දුනියේගේ තෆාතු එකීකි නිවාවරිකම්ගේ තෙරේගා එකීකි මකරුතක හීලෙන් හදාගෙන් ඔළුවාලාගෙන් අලගොන්න මිෆද කංකමු සලාම බෙවිදාන මීහු මරාෆා එකංකමු දුනියේගේ ලෝමතින් කිහෙවි ෆිලාගෙන් උල විදාන ඒ නමස් Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga e azaba insana kurimatila jehel rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadis kore qiyamat do maqtul miha marwi miha aniyamari kama ku marale bunu miha eenage bo engatu hifage eenage gatil miha ga atuga hifage Allah subhanahu wa ta'ala ga arshi gata annan ena hazir qur'ane ifo Allah subhanahu wa ta'ala danwane e aluge ver raskala koy mihi timange qatilwe ena kurem aswa balashe ki vegento timan qatul koy eduhakum filene embeskote nonnane duniyega mistakunge leව horwa fawanam eme miedo algon men warbada samalwan jekamemme duniyege tafat maqsad taka zinataw terega ekin annamuga muslimuge furana insanuge furana gelligenda dio adi emiyeki islamekkamuga noyes ammukum insanuge furana Allah wani hurmatel kurba kafirunge tereymes mustamanunna muahadunna zimminna mi farattoge furana mudaleki hurmaterege ba farat algom islamiy qawmatoga visa libigen aratibe ghayru muslimunna algom men qawmaka e qawme gahulwinna deterega sulhage ahde bainal aqwami mihar diplomatic gulme qaim kurefa gawmutaka adi algom menge islamiy qawmatoga diriwula munda ehen deentoge bihunda mi huriha faratte kiwes
شرعي نصوتكم قطعيك الصافكم إمامهم مدلا فرانة أمامكم ركاترك اللفابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة معاهدكم أرافي ميها فهي إينا سورجي وستسنو دكين همه كده ميه كي ليك حرمة كنيجن دني إسلامنا ديكولا هنغرامك مادانك هنغرام كرمتك أن حربي كافر نكي هنغرامك مادانك إبامك مدلا فرانا بحرمة قلنا بينه هنونيا أرغمك مجتمع توغا ميهار أرى كل ميه كيس أرغم قومك فراتو أمامكم كويسايد ديفون نميه أرغم إسلام نكي ميه كم أمامكم ديفا خيانة تريبا بيكمغا بيجن نوال الإنسان فران وني الله حرمت تري كربافا إسلام دينك ميستكن حماية ركات لكن دبل الله سبحانه وتعالى باوا الله فمتوري دين قتلوا بفتنة ميود ميوني ورم مچن قصة أديس دنيا فهو زمان الديوارك مي قتلوا كن جينا بيجن دالكمغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن لو بيت الزتري أخونا أخت ميد أومنا كرمتي فاوا فتنة أو تريغا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة بتوغا بيان كربا فإك كمين أي إنسانا إينا دين دو كلا مرتد دوغن ديو إهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني إيك كوريغا هيو عمل كرما أومنا إرشاد دباف حديث كربي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم كباميهم ريغانو كانو أمريكان فدا فتنة كتبامهم كرمتلهم كوريغا فاي تباميهم هي عملت كرما أوسق الناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا افتناغ أمريكما افتناغ ورغدكم هندو مسلم مؤمن غتوغا هن ميها حبير كافر وانه ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أدي هغير مسلم غتوغا مؤمن غتوغا هن ميها أندو هندو نوارغا كافر وانه مرتد وانه يبيع دينه بعرض من الدنيا اينا دين بكاله يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل دنيا كودا مدلك اينا دين اينا بكاله اهم بما نبي صلى الله عليه وسلم وني فترتك انسان كريمت لهم كوريغا جينا هي عمل كرم او من ارشاد دبا فبانه كي هي عمل توغا دمي هون نميها فترتك ركعت ريوان نبي صلى الله عليه وسلم مي فتنة واهك بيان كرا فيوني فو زمان الناس إنسان دنيا مدلا دهيمتكمغا إنسان مشغول إبامه الدين دنيا تكامل كلا ميدو أول من بيان مجتمعاتكم بس فينو مدني منظر دنيا دهيمتكم أول من نعما دينوغا كمغا غيك بلاك بين منوي مدلا فاسا تنوسكمغا واهك أول من نعما ඒ තනවස්කම් අන්නණී කොන් ගොතකුන්තෝ බයෙන් මෙහු විස්නාක බේනු මෙලොය තිබාය මුදා ෆාසා ලිබේගොයි එයි ජුවා කුලෙන් කමබෙස් රිබා කාගෙන් කමබෙස් එයි බගුරා වික්කයන් කමබෙස් අදි අල්ලාහ් හරාම් කුරවාෆා ඌර්මස් වික්කයන් කමබෙස් අදි වියානදා ෆාහිෂ් කම්කම් කුරා තන්තන් හුලවාගෙන් කමබෙස් මක්සද කී එබෑමෙහුගේ ජීව බුරකුරුන් එබෑමෙහුගේ මුදලා ෆාසා ඒ මුදලා ෆාසා ලිබෙන් ඔය මගෙන් එයි කීත් කුර්ආනු සරීහු හරාම් කුරවාෆා එච්චිකම් ගවියස් ميدو أول تريغا فروالن ترقيا تهذيبكي حرام كم كرم كمغا بلي مجتمع أفراد أول تريغا ميدو فينا بشاف الله سبحانه وتعالى بانغورا وني حرام كربا اي بانغورا معاملة كروي ديها فراتك وني لعن اللبا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوفلو اي فراتك وني لعن اللبا بانغورا وكا ميهايا ए गन्न मीहाया ए बंगुरा उफुला मीहाया ए बंगुरा एमिय किट्टका उफुला देवे मीहाया बंगुरा हदा मीहाया एमिय किट्टका बंगुरा हदा देवे मीहाया मिनुमस बंगुरा के हुरिया मुआमलात तकिगा बारवा मीहुन्नकी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूफुडु लान लिफा फरातक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लान हम गोफा फरातक एक सबब इस कुरान अल्लाह तआला बनी बयान करवा हम यायकुगा जुआ कुड़मके इस्लाम दीन व सरीह रसूल हराम कुरबा
ummatuge ilmurin ega machan ijma wafawa haram kame meedu agumege mujtamaga juwa kolum besei kuranje kamekkamga dawa korum fashaf hame ke maqsade kowa mudala faasa ge dahiwetika ebaamige jeebab burawege diyoge ebaamuna libe tanawaskamge lazzata aram hame ke maqsade kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani ya ayyuhalladhina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي إمام جميعون هم كشور الراء جوايا alkom kuran gengule budutakay nasib hullogge balan gengule dulidanditakai ಈ ಭಾವತುಗೆ ತಕ್ಕೆ ಚಿಮಿಚ್ಚಿಸಕಿ ಶೈತಾನಾಗ ಅಮರತರು ತಿರುಂಬ ಮುಡ್ದಾರ ವೆಚ್ಚಿಸ್ ಫೈ ತಿಬಾನುಗೆ ತೆಗೆಚ್ಚ ದುರ್ವಾಶ್ ಈ ತಿಬಾನು ಕಾಮಯಾಬು ಮಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಈ ಮುಡ್ದಾರ ವೆಚ್ಚಿಕ್ಕಂಗ ಏಕಲ ಗುರಿಹೋಡಿಗೆ ನುವಾ ಎಚ್ಚಿಕ್ಕಂಗ ಅದಿ ಏ ದುರ್ವೆಗೆ ನೂನಿ ದುನಿಯಾ ಉಖರವಿ ಹಯಾತುಗ ವೆಸ್ ಕಾಮಯಾಬೆ ನುವಾಣಕಂಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾ ಕಂಕ ಆಗುನ್ ತೆರೆಂ ಬೈ ನೀವು ಏಕಂಕಮ ವಕಾಲತ್ ಕೊರಂಬೆದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮೆಗೆ ಏಕಂಕಂ ಫಿತ್ರು ಮಟ್ಟಕ ವಾಗಿದೆ ಕೊಮ್ಮೆದೆನಿ ಕಿಯಾ ಬೋರ್ ಫಿತ್ರು ಎತ್ತೋಯ್ ಇಫ್ಫಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಕ್ರನ್ ಇನ್ನಮಾ ಯುರೀದು ಅಶ್-ಶೈತಾನು ಅನ್ ಯೂಕಿಅ ಬೈನಕುಮ್ ಅಲ್-ಅದಾವತ ವಲ್-ಬಗ್ದಾಅ ಫಿಲ್ ಖಮ್ರಿ ವಲ್-ಮೈಸಿರ್ ವಯಸುದ್ದಕುಂ ಅನ್ ದಿಕ್ರಿಲ್ಲಾಹಿ ವ ಅನ್ ಸಲಾತಿ ಫಹಲ್ ಅಂತುಂ ಮುಂತಹೂನ್ ಶೈತಾನ ಬೇನುಗಾಕಂ ಕಶವರಿ ರಾಯ್ ಜುವಾಗೆ ಸೋಮ ತಿಬಾನು ತೆರೆಗ ಅದಾವತ್ ತಿರಿಕಮಾಯಿ ನಫರತ್ ಫತುರ نماذ كرماي الله هدم كرمن تبامهم إكبا كراش فهل أنتم منتهون تبامهم يكم دروانو هي كيد قرآن الله سبحانه وتعالى صريح رسم بيان كربا فوا بڑد فافتا ایک سو مجتمع هلاك وخراب مجتمع توغا عداوة تركما نفرت فتور مجتمع توغا أهل ورين الله ذكر كرمن إكبا نماذ كرمن إكبا نسكت فروه رشبا دين مريكا نتيجس ميستكونغ هميكن مقصدكي إبامهونغ مدلا جاها منصبا مقامكم غاوي دنيا فين مندا زينة تريكن أي إيغ بچن إبامهون تلافلا أولجي كمكم غا هذا مجتمع تر ميد أوغمن تريغا أشجنو مغي حالة تجنو مباي فراتكم ميد وكالاتكم مدل مي دوها كس أوغمن أدوها نواهك تكنو مي إسلامي مجتمع غا ميهم مفاد واهكتك دكا فالكمك أول من كابة قبول نكره الإسلامي مجتمع توغا الله سبحانه وتعالى فرسار كروي ميدوي فسفلوغا نبي صلى الله عليه وسلم فرسار كروي كيت قرآن هجوجي إسلام دينوغا متيري حكم فلتك كودانس كروي واهكي دكوين دوين أنانكمك أول من قومك كابة قبول كفين ميدو ميدني فسفلوغا واهكتك أول من أدوهم ಏಕೀಯಕಿ ಫರಾತ್ ತಕುಂಗೆ ವಾಹಕ್ತ ಮೇ ಮದದ್ ಕಣಿ ಮಿದನಿ ದಕ್ಕವು ಹುಜ್ಜತಕಿ ಕುಬಾತ್ ಹುಜ್ಜತಕಿ ಮಿಹಾರಸ್ ಬಗುರಾದನಿ ವಿಕ್ಕಮುಂಡ ಎಹವೀಮ ಆರ್ಮನ್ ಜುವಾವಸ್ ಕೊಳಂಬಿಯೆ ನೋಬೆ ಇಜ್ಜತಿರಿ ಅಹುನ್ನ ಅಖ್ತು ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗ ದೇಹ ಮುಜ್ತಮಯ ಗಾಲಸ್ ಬಗುರಾಗ ಮುಆಮಲಾ ಕುರಣೀಕಿ ದೀನಿ ಇಲ್ಮ್ ವರೇಕ ಮುದ್ದ ಕುರಬಾಗಿನಿನು ಏರುಗಾ ಸೆಕಂ ಕುರಿ ಎಮಿಹು ಮಿಹಾರಸ್ ಸೆಕಂ ಕುರಣಿ ಎಮಿಹು ದೆಮ್ ಹರಾಮ್ ಕಗ ಕುರಂಬಸ್ ವಾಹ ದಕ್ಕ ಇತಿ ಬಿಹಮ ಎಮಿಹು أول من ديني علم ورم فهرج جالس بين إبس كله هود كراكا فتوى دي فيني إكتم كراكا بار ولا في بسنة إنما سحتى بسمي لو بدي الزتري أخونا أختم فتونا كحالت من فتونا كتريجا جه مندني همه كني مسلم تروس فرات تكنو أول من عادة جيجا درجة مندا أول من عام أفراد من فتونا جه مندني ريسورت تو أول من أفورا فشناس كاريغا فاحش كنتتكاي منكرات أشغتيما إميونا بانغراو فلادن بتبني أولونا مسلم أخونا أختم إميونا خدمة كورانغاس إميون غاتوغا إميون دشوغا إميون بناها كمكوغين تباغ دين بكالاغين تباغ دينوغا حرام كوربافا بانغرا أورمها ميتي كاندي بوندي هدن بتبني أولونا مسلم دارين أولونا مسلموغا دينوغا مندا إسلامو مي فتنك ميد أول من نواك بونيما إنسانا كورم تشغلني تبنك مسارة تبنك دير ولما تبنك أمدرنا كاندم هودا فاساي لو بيد إزت تري أخونا أختم تبا كورم تيجا بكمكي كيت قرآن الصريح نسوم حرام كمكم أمتك إجماع حرام كمكم أدي إكمكي علم ورم
eta gotakum ekabulu baakam bayan kurafa kameke in kashoro mafogawes timannaga wazifaye timannaga mudale timanne duniye gulen laaru hoda gote bunakam goanama e vikkarani deen tibage duniyege koda filadani mudala kattaka yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya enage deen ena duniyege filadani mudalake vikkarani shar'i usul taka hamatan ena edukollani haram kan fahish kan taka munkarat ena kurmati garituani ekam kan ei ma nubakam ekkamuga ekam kama durwa Allah angwa fari kan ei kommen durwan je kamen nukam ga dekeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani e maida ekga e sufra ekga bangura dawrwa sufra ekkare ishirum saram kurama nikinato algon men echi nihunda baha echi nihunda deni e fidumek koram mehunde terega algon men uleni ni algon medanna wahake ghair muslim ge eid taka emihun aqida gulubure tedbar haflatake midenne duniyawi tanavaskam ge terega algon men aha men ama algon ge darin emihun ajjade bitibeni algon ge darin edin taka tahuniya kiyeni algon ge darin aqida makko hitani emihun karuga maafati alwa emihun tahuniya ko emihun sanakiya ehuriya haflatake tayyar ko hadani hama dive rajya ge dive darin mi fitune nunto mi algon ge deen duniyawi mudalaka vikkalu men nunto nobet izzati ri akhunna waqtu duniyage algon me hoda huriya mudale battava Allah subhanahu wa ta'ala hadrata algon daturu koran jehene miyadu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kura faden e fituna ege nurakateri halataki ka qita'il layl al mudlim e fituna wane reganuge kanu andirikam fada fitunek reganu kanu andirikam fada fitunek ga kiretto ene wani ni huriya waakera qur'an kiyarus ene keche nufene ene ge delovani e qur'an ga ayat ka meduga kanuwa ene kamfe wani e qur'an ga ayat ka medu biruwa e wahagata school gu mugarruga kiyawadi islam podu filawul ga wani kiyawadi fewahaketa hadanende kiyegento e huriya eche andan koge e qur'an ga tarjuma kiyage e qur'an wal eche balage algon minna duniya hode kandikkam ena qabul kuran lobe izzati akhunna waqtu bifada fitratakum algon duru rakateri wan je halal gotuga hoda mudalen noni algon me artire lage noane halal gotuga hoda mudalen noni algon me darinna kandige noane halal gotuga hoda mudalen noni algon me mamba kana algon me kandige noane fisari awa duniya haya nimigos Allah subhanahu wa ta'ala badal kuran jene algon me kuran amada algon me algon Allah subhanahu wa ta'ala qabul qurbani halal gotuga rizq hoda baykamga algon me jinam rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon ummatuga macce birflogem badagen fawani faharga summat faqir wadane tinno ekadek faado mi ummatuga macce birflogem badagen fawani kuriga ummattuga mi hona duniyage tanavaskam hulwonima e duniyage tanavaskam hod mattaka emihu wadaja ebbe kadebbe ka guramakum halaku die fadei mi ummebes duniyage tanavaskamga halaku wadaja fanage hinga daanete ehem bima algon men dekige noane tarqiya tahzibaki algon men deen vikkalan je kamekkam algon men islam deenu hamataka usulta aliga tarqiya tahzib wene algon men deenu haram kanka dukolla deenu wajib kura vakanka barakka tirwege fardu fas namaz jamaatu ga kogge ga umra tarqi wene haram kanka haram echi nuikka umra tarqi wene Allah subhanahu wa ta'ala wani wawdu wadigimfa ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض رشوك أهل ورين إيمان بتقوى ورينما تمن نسكلاغ إبامه مچك ودم بركات دورتا وداي بيم بركات دورتا تمن نسكلاغ إبامه مچك هولوا دي باوشي اهم بيما ألغون من تقوى وريجيا ألغون من دين وريجيا حلال غتوغا رزق هودن ألغون من اختيار قراكم غوانما الله سبحانه وتعالى بقوم اقتصادي بركات اتداور دورتك غلبا دبانه يقوم غهولر تنوسك دبانه يقوم غهولر انك صالح تقوى ودين بيكم اخلاق رب بيكم الله نبانه ألغون من حلال مغو خياركم تقوى مغو خياركم فيكم غوانم إنمس إنم مغكم إنسان دان دستكراكم غوانم إن أقدروا الله دتي قربان كيت قرآن الله سبحانه وتعالى في قرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
iman be hore he amal kura kam gwanama ei firihine kam gaves anhine kam gaves timan skalaange ene rangalo diriwlo me dakkawa hushibe adi qiyamat du wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun adi ba'mil qubul he amartu jaza qiyamat du me he gotuka timan skalaange debba hushibe ehi maayte Allah subhanahu wa ta'ala kurama ya khilafa timan skalaange zikrun timan skalaange qur'an shari'atu mun amrala ei hore haram kam du kolla haram kam ei haram kam gabul nako wajib kam du kolla timame hituri gotaka duniyage diwlum battan kurima ومن أعرض عن ذكري تورس كلام ذكر مون أمرنا فيهم شريعة مون أمرنا فيهم فإن له معيشة ضنكا فإنا يهوري دتي ديولومك كتم باور فاسا غوديس كتم بودي جيتورينغليس كتم باور ريسورتك مداتن يكوريس الله سبحانه وتعالى إنا ذاتي ديولوما إنا اجتماعي حالة دتي كربانة أدي إنا هيك الله سبحانه وتعالى دتي كربانة إكيف يجنتو الله ذكر الله بشريعة غير مون أمرنا فات هم جومكي هيتوجي مستدكم تنوسكمكي هيتوجي تنوسكم الله سبحانه وتعالى تنوسكم هيت اللباني حلال غتوغا رزق هو دغينا مسيك راكم غوانم حرام غتوغا رزق هو داغين هيورغول مسكته اينك نكروينه صالح عمل اينك نكروينه اينك دعاء الله سبحانه وتعالى اجابه نكربانه اينا حرام غتوغا مدا هو داغين كابه وليكم غوانم نم لوبه دي زتري اخونا اختو مي الله سبحانه وتعالى رغم من دبا فما صاف صريح خبر رغم من الدنيا اخرى حياته كامياب بود متك فتنه بيغوتو يتباور حديث تك واردو غاسوي ehuriha hadis to ge sharahen awgonna mita kiya ka wagute nenames fau zamana ngas fituna te ginave e fituna ane fituna kuda e fituna ge fauga ane fituna ama kuriga a fituna kuda ichikam ga ena qabul kura hisaba fituna te annane rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbe innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu على خير ما يعلمه له إبس نبي كتبان كله فان كوري بداعم فانوه إكله فان أمة إكله فان الله تعالى أنغوا دبوا فوا إمه هيوكم جواه كين خبر دبوا فانوه كوري رسول بيكلمني هيوكم جواه كبانون كيا دبوا أدي فتنة موتكم سلام بوانه بتر بسبانون نبني رسول بيكلم بيان كربا إفوما نبي صلى الله عليه وسلم حديث كفاته بعد بيان قرباني وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا فتنة إنسانا كرمة ويما دن جيجين أن فتنة بركم كوريج فتنة أي كوري تشكمغا إينا دكينه وتجيء الفتنة فيقول المؤمن إينا فتنة كرمة لان جهني ما إينا بنانه مؤمن ميها بنانه هذه مهلكتي ميتي من فتنة هداكو عن فتنة تيمنا دم من سلام الوانه يورغ بود فتنه ايرن اس لاغتيما يا اكوس انا كتير فتنه كلمه لانه ثم تنكشف دن فتنه ايرن سلام وتجيء الفتنه يا بديغ ان فتنه اما انا بنانه فيقول المؤمن هذه مؤمن ميها بنانه بفتنه تيمنا دن سلام نو تيمنا دوستانه فتنة جسوم كوريج فتنة كوريج إنه فهمنا فتنة بركم جسوم كوريج فتنة كوريج تكمغا بيجن دلي هم بيما هو زمان الناس نباوة توك كنتتكا ألغمنا كرمتلان جهين أدي ألغمنا فهمنا بيكا فتنة ألغمنا بودا كرمتلان جهين فتنة جوابتوكا كتري وامي هنا درما يا سوابس كوريج أمتكبر ما بودا الله سبحانه وتعالى وني كان ألواف لو بدي زتري مسلمة فتنة غلاق دكار إما دركا فتنة كي ميدوس ألبوم من يا كولا مندا ألبوم من إما غاتو غوا فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن كينك كإنسان أبيتن فتنة مشاعر مندني حديث قرآن تعرض الفتن على القلوب كالحصر عودا فتنة إنسان أبيتن مشاعر مندني ويفا فيرا مفدي فيرا مي ويوني كيرتو البردي جهاب اما الودي گبچ اڑ برودي مي جامون بس فيرا مي ويوند
එහෙම ඉන්සානා ගිත ෆිතුනත හුෂේල මුන්දේ ඒ ෆේරම් වියා ෆදේ ඒ ෆිතුනේ ෆෝ අනේ ෆිතුනේ ඒ ෆිතුනේ ෆෝ අනේ ෆිතුනේ මේ හුෂේල මුන්දේ ෆායු قلبින් උශ්රිබහා නුකිතත් ෆීහි නුක්තතුන් සෞදා එබ්බස් හිතේ ඒ ෆිතුනත කබූල් කො ෆිකම් ගවානම ෆාෆා එකම් හිත හුෂේල මුන්දා ලිකම් බලාගෙන් ෆිකම් ගවානම එහිතුගා කලකොලාගේ ලග්ගඩෙජ්ජේ وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فتنتك إنكار كفميها إكم بلانو قد سلام وجه تقى هدوك لاغ لقن الجي حتى تصير على قلبين إهي تبيك بيت جومدان دهيتك بيت جومدان على أبيض مثل الصفا إنهيتك صاف وجنبا ومان هليك فدهيتك ehituga embes etche faafaage embes etchen haren nula fitunaage embes etchekan egetere bannane jaagenne adi fitunaage embes etchen ehituga alaaganna pada embes etchen ehituga anek oman saaf hudu hilay fadein ehib begende fala tadurruhu fitna ehita fitunaage somu embes kellumen nuwan ma damat as-samawati wal ard ودتكابين دليلها دواق والآخر أسود أن هتكي كارو هتكي مردابا كالكوز مجخيا أي كارو كلاغ عندها دليهم بفاوا كلهم جيفاوا جودف فدهتك إيه نتيجة كي لا يعرف منكرا لا يعرف معروفا هيو كمك وكيلوا ولا ينكر منكرا نباك بكروا إلا ما أشرب من هواه إهيتوغ نفسوغ إدوما لبيجم فاوا فتنة ملوي نبغى دزتني أخونا أختو مي حديثك أول مرة بڑا بسنا في كل جي حديث بسفل إنسانا قرآن إكيك فافتا إنسانا جيتان أن إكيك شكوتك شبهات تغصوب إنسانا بهيك كلام وكسروا من ده اینا توبہ وجیا میں ہی صاف ہوئے ای توبہ ہوئے فافاگ مچ فاف فتناگ مچ فتنہ شکو گ مچ شکو اہنگی اترو مس موڑی ہنگ کو کڑوے اہی بندن جے ہدایت کی අවමන්න ජෝඩක එච්චෙන් එලේනි ඒ ජෝඩක අඟකොළ මච්ච හොන්නnya එකමෙ දෙකොළකොළොන් ජීතියා ඒක හුරියෙච්ච බස් ෆෑබෑගෙන් දාන අදි දෙන් එය එච්චෙන් එලේන ගොතෙන් නොන්න ඒ මතින් වලා එච්ච ඒක නුව වන්නාන ඒක හුරියෙච්ච නෙවනි ෆෑබෑන් ගොස් එහෙම ඉන්සානා මිබාවතුගේ ෆිතුනතක ෆසාදතක සලාමෙන් වජ්ජකම් ගවානවා ෆිතුනේක ෆෝ ෆිතුනේ හිත මුෂලම් ගොස් එහි කලොේ අන්දා ගොස් එහි හිදායතු වල මනායපාවා හිදායතන් එබ්බස් ජාගෙන්නේ ෆිතුනාගේ මර්කසෙකම්ගා එහි වෙකින් හංගාදා එහි සාක්කුර මට්ටක තවබාවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මග රුජුවේ ශක්කුතක සුභාත්තෝග වාහගතක මිස්මියුගේ ගාතුන් එමියු ගාතුන් එක්කිබාවේ හේලෆා සාලිහ් අලුන්නා එකුගා හේ අමල් කුරුමතිගා අවුල් දෙවිති බෙන්ජේ لغة الزتري أخونا أختنا ميد من فتنة المهري أعلم من أفورا فشو لنوغ فتنة بلاليس كوري زمانوغ بجيا الله حرام كوري بإتشن إينة فرناني إينة جيغ مغمتشن نكتيما ميدو جيغا إنه حرام إتشي فينة تيوين إينة لو كوري بتيغا الله حرام كوري إتشي فينة هوري أدي نوم بس إكيكي وسيلة توب عليها الله حرام كوري كم كم أراغت من فرصة ميواني فهير ماغ الله بيروتي بتقوى وروا ميها قنوني فتنة تكون سلام النوان فتنة أرغم من وشاهم كاريغا وزمانيغا ورب بودا إفاد فتنة تكا ألغ ركاتي روان جي أولغ فلا نمانم كوريغا كم سورة كم فتنة سوبتك بس بلالا مهم كم غدكين فتنة ذاك ميو وشيله بقى إمي بودة سوبك جاهل نيجو تندر وكيلو باي ميو نهيواني كمان من ورق كان كأنجي إكم أسمع بيتوكا إنجن جي ورق كان كمان نيجي جهالة توك سوبون
mistako mifada fitrataka hosheeligende miyagu dakkala riti wahakegga beer husun dakkala wahakegga war faseha mikala mihunga je algon men kawman annamunda gairu dinta mihun kafarun emismihun as islam diname dakka wahakega emihun qabul kura aqida me dakka wahakega ge saw bay mihun aqida awaka je emihun ne velembe emihun mudala tanawaskan hurima fasa hurima hiwani इस्लाम दीन की यह मैद दीन नम नूनियम काफरों की यह नुबा कमें नम काफरों की अल्लाह यह नुरस्सवा कमें कम गवा नम एमिउन के यह मुदले नुदवाने एक महीने करनेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुराफने दुनिया की अल्लाह सुब्हानहु व तआला घबरतुगा मदिरियगे फियेंहा बर्दंगुरी चिक्कमगा वीनमस मि दुनिया इन काफर का फिंको वरबस अल्लाह मुदव्वी एहोदा हुरिया इच्छकी बेकार वच एहोदा हुरिया इच्छकी एक मंफाए एने कुरान इच्छनो हगीगी हयातिगा दायमी नियमतुगा उड़ेने बैकी ईमान कमा तकवा गहुलवरी ए हगीगतन एना जाहिलवनी दुनिया के लज्जता मेदुगा एना आवारावनी ए एना के जाहिलुकम के सौ हमें आएकोगा हवा नफ्सुगे दुंतक तबाव मकीस मिज फितरतक मीहा हुशेलिगिंदातम एनागे हवान एनागे इलाह की एनागे हवान सुकमुगा हदा हिमिया अफराइता मन इत्तखद इलाहहु हवाहु एनागे इलाह की एनागे नफ्सुगे एदुंतकमुगा हदा हिमिया ए कुरान अल्लाह ताला बयान करा एक माने कुबान एक माने की एनागे हिब्बुना कुम्बेच्चे एक नफ्सु एदे कुम्बेकम एग्गुते एना उड़े एना बुलाने बरफ फनियो फैना पुरानी किवन्ने की एब्बस फराते गाले नोने किवन्ने की मिनवने को गेने के नफ्सु गाले ए नफ्सु बुना कुम्मे कमेना कुराने ए नफ्सु दहिवेतिवा कुम्मे कमे गेना कुराने ए नफ्स गेना अलकों कुरा बुंदरी एना के हवा नफ्सु गवा गौंतक हमें आए हुआ नोबे इज्जत रे हो इफदा फितरतो गा जे दीनु गमतका उसूल तक मीहा नेट्टे निगुतुगा इंसाना मगफुर दीनुगा इस सौबेंगे इस्लाम दीनुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अव्वाफावा रिवतिवेगंबा अद्लुरिकम बेरुए दीन लाजिम नुकुरा कंतत्ते के मिया गमच्च लाजिम को दीनुगा मिहा हद्दु फानाड़ा दियो इस्लाम दीन की दुई फसेहकम के दीन इस्लाम दीन की समाहत तरीकम के दीन माफ कुरमा रहमत के दीन इस्लाम दीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले में और तक उन रहमत कहूंगा कि कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही कुरान में वमा जअल अलैकुम फी दीन मिन हरज के बामी हुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला दीनुगा दति उदो कमे नुलबवे युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र अल्लाह देरवडी अल्लाह इराद करवडी तिबाम हुन दुई फसे गोते तिबाम हुन दति उदो गोवे कला इरादे नुकरबे एक आयत वही पर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा अल्लाह इब्स नफ्स का नूफले वर तकलीफ है नफ्स का नुजस्वे बिफद इतबार हदीस तक इतबार आयत तक कुरान का मारने में असव इतबार हदीस तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कुरान हदीस करवे इन दीन युस्र नमकशोर दीन की फसेह में के इचके वलन युशाद दीन अहद इल्ला गलबहु दीनुगा मीहे को हर पर चिकम गवाणम हद्दु फानाला गुस्सिकम गवाणम एमीहे के बच्चन ए दीन गदन में उदाने फसद्दिदु वकारिबु फयतिबामिहुम हग्ग वासिर कुर मट्टका अल्लाह रिवॉर्ड करना आगे होद मट्टका गद अला मसिक के कुराश व अबशिरु इत्तिबामिहुम उफावरिकम व खबर देश वी हैव स्कात वी हैव स्रगड़ कंकन कुरे तो अलगु अबदस मसिक के कुरन जेन ए नमस दीन का मैं अल्लाह वाजिब कुरबा फनिकमे वाजिब कमगा अलगु हदा के नवान सुन्ने कमक वाजिब कमके दरज दी के नवान मकरूह कमेंगे हराम कमे कमगा अलगु हदा के नवान मकरूह कमे के दर्जा का हराम कमे के दर्जा का वाजिब कमे के दर्जा का सुन्ने कमे के दर्जा का हुद्द कमे के दर्जा का अलगु कबूल कुरन जे एक तरह के ओलंबो होगे नवान हराम कंक हुद्द कोगे नवान वाजिब कंक कुरम बना कुरविगे नवान दीन अल्लाह बावाले भी इमुगा ए मिरुगा अलगु दीन अमलुगा अमल कुरन जे
رسول صلى الله عليه وسلم حديث كر يسيروا ولا تعسروا تبامهم فسيه كراش تبامهم ودبوا نكراش وبشروا ولا تنفروا اتبامهم مفاوركم وخبر ديش اتبامهم ನುಳುವರಿಕಮ ನಫ್ರತುಗೆ ಮೀಹುನ್ ದೀನು ಕಂಕಮ ದುರುಕುರುಮುಗೆ ದುರ್ವಾಫದ ಕಂಕಂ ತಿಬಾನನ್ನು ಕುರಾಶ್ ನೊಬ ಇಜ್ಜತಿರಿ ಅಖುನ್ನಾಫ್ ಅವಮನ ಫೆನ್ನಾನವರ ಗಿಡ ಫಹಾರ ದೀನುಗೆ ತೆರೆಯ ದೀನುಗೆ ಬೆ ಕಂಕಂಗೆ ತೆರೆಯ ವರಂ ಅವಹ ಮೀಹಾ ವದೆಗೆನ್ ಆಸ್ ವರಂ ಅವಹ ದೀನುಗ ಏನಾಯ ಲಿಬಿಗೆ ನುವಾ ದರಜೆಗೆ ಏನ ಉಫುಲಿಗೆ ದಾತ್ මීහා දීන ලෝබි කුරුන් අදි ඒ ඒනා දීන් එගේ කමගේ අලාමතෙන්නු මීහා දීනි කන්තම් කුරාහි වුමකි ඒනා දීනි ඉල්මරේ කමුමෙන්නු අදි ඒනා දීන්ගරි වුමකි දෙබ් මුස්තමාව ගතිවි එහෙම් මිස්මිය ගමච්ච ඒනා බොඩාවන්ගේ සවබස්නු අදි තිමාය බුර දීන්ගරි කමුගා තිමා දක්කම දෙකේ මීහා මච්ච ෆාසියු කමා බිදෝවරි කමා කුෆුරුගේ හුකුම් ජෝමකි එම්බසාලග දීම්බරිකමෙන්නෝ බයි මිස්මියොන්න හීවනි දීම්බරිකමකි තිමා දීනුග හුරෆා දෙන්ති එම්මෙන් දීනුම් බේරු කුරුමෙ නබ දිස්සතරිය අහුන්න අෆ්කෝ ඉස්ලාමුන් තිබේනි ඒකි දරජා ඊමාකම අහුල්වරින් තිබේනි ඒකි දරජාගේ මිහු අවුමන්න කන්නේගේ අවුමන්න මෙදු ගති කොංගොතික්කම अलगुन्नगे ईमान का अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल कुरबड़ी किया मिंबर कक्कल එහෙම බීම अलगुन्में दीन बरवे तक़वा बरवे साले वलकम गा दिरी उले नव अलगुन्में फारिग गास मैं अल्लाह का हक तक अरे नुगन्ना मिहिम मिदन्नेवी अने मुस्लिम अखाय अमेदुगा एने की बिदुवरी एकम नोते एने की फासी एकम नोते एने की मुर्तद फावा काफिर एकम बुलमकी ए मैं अल्लाह का हक तक एना अरागतुबे तकफीर कुरमा मीहु मुर्तद कुरमा मीहु बिदवर कुरमा के शरई हुक्म के तो कुरान दलील लिबिगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुन दलील लिबिगे नोने एबस्मी एक मच्च कुफर का हुक्म जहां के नवान एबस्मी एक मच्च बिदआ के हुक्म जहां के नवान अदे अमदो ए नायकी इफद हुक्म तफसीर को बयान करेंगे फद इल्मी काबिल का हुरी मीह कवगा ए रवान जे दीमरिकमेन्नु हितूरी आवागे दक्कल करुमकी दीमरिकमेन्नु अल्लाह के शरीयत निस्बत को ए हराम कमे के हलाल कमे के किया वाह दक्कल करुमकी दीमरिकमेन्नु निवन मियक दान नरके से मियक दान स्वर्ग से एवन मियक अमल अल्लाह कबूल नुकरवाड़े एवन मियक की काफिर के मुर्तद दफा मियक के मियक दुलकुल अन्नेरु कियालन करुमकी फारगास दीमरिकमेन्नु ए तक़वावरिकमेन्नु ए तिबा हद्दु फराला फवाकमुगे अलामाते शगई इमुम बेरुम इफद हुकुम तन्नीग मच्चे कलेलुम इफद फरात एकमुगा दोस्कोಳ ಕುಳವೆ ದೀನಕಿ ಅಬದು ಎ ಹರಕಶಿ ಕಮ್ಮತಿ ಎ ಫೋರಿ ಗಹಿನ್ ಸಾಬಿತು ಹೊರವೆ ನೆಚ್ಚಿನು ಏಕತುಗ ದೋಸ್ಕೋಳ ಹೊರೆಬ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಕುರಿಗ ಹೊರಿ ಗೊತ್ತೊಬ್ಬರೆ ಮಾ ನುದಾಗತಕ ಏನ ದಾತಿ ಫೆನ್ನಾನ್ दीनी वाजिब तक एना फरवा कुलकुराती फेन्नान ए फोरी फिसारी अवर नितिगेंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफद मीहुंगे सिफा बयान कुरबा पणी एबमीहु दीनुम बेरवेगे दाने यमरुकून मिन दीनी कमा यमरुकु सम्मु मिन रमिया ए दीनुम एमीहु बेरवेगे दाने रुवाबा दूकल्ला दुनी एगे दुनिदडी बेरवेगे दा पदे बार स्पीड हो गया वन्नड़ वन्नगत अनफ्राद निकुमेगे दा दीन बेरी उमके तिबागे रब्बुगे हग्गुतक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हग्गुतक man bafalge हग्गुतक ekuga dirole muslim akhonna aftunge हग्गुतक मुश्तमोगे हग्गुतक रक्का तिरिवेगे रिवेति गोतुगा मुश्तमोगे मिहा दिरोlen दसु एबे सालेगा तिमाय नुबेहे कंकमुगे तेरे वदे हफ्तागे तेरेगा मुಳಿ उम्मतुगे मुफ्तियबे दुनिया गौमतोगा हगुराम ऐलानुको एक गौम अनेक गौम हगुराम कुरुम एब्बे अनित्ताग दिवम अनित्ताग नुदिवम तंतनुगा फिलातिबेगे फेसबुक स्टेटस जोमकी ए जिहाद नु ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे दीन कुरे फरसारे अदे दीन हुकुम फुलतका मेदुगा तिबामे हितुगा एब्बस्काला हुर्मत तरिकमे फरवाले नेक्कमगे दलीले
ඒක මච්ච එතබ්බාවර මුබාකන්තක ෆසාදතන් ආමුව එතබ්බාවර බෑගේ මුදලායි ලේ හොරවේ ගොස් එතබ්බාවර බෑකෝණි හලාකෝ ෆනාලගෙන් ගොස්ස තිමාය නුබේකම් කොම් විතරේ නුවණමකි ඉස්ලාම් කොම් ගිරෙත්කම් විතරේ වාකල ವಾಣುವಾ ನೇಗೆ ಕಂಕಂ ವೆತಿರೆ ಮೀಸ್ತಕು ವದ್ದ ಮಸಕೆ ನಕುರುಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂ ವಿರುವೆತ್ಕಂ ವೆತಿರೆ ಬಾಕಮೆ ಇಫದ ಕಂಕಂ ಅವಸರಾಗನೆ ಇಫದ ಕಂಕಂ ವೆತಿರೆ ತಿವಾಗೆ ದೂಬಾನ ತಿವಾಗೆ ಫತುವಾನೆ ಏಕಂಕಮಕಿ ವಾಜಿಬ್ ಕಂತಕಂ ಆರಾಮ್ ಕಂತಕಂ ಫತುವಾದಿ ಹದಂ ಕಿರೇವರುಮಕಿ ಫಹರಗಲಸ್ ತಿವಾಗೆ ದೀಮಿರಕಮ ತಕ್ವಾರಕಮೆನ್ನು ಇಫದ ಕಂಕಂ ನತೀಜಾ ಕವೆಗೆ ದಾನಿ ಇಶಾರಿ ಅವ ಇಫದ ಫಿತ್ನತಕ ಕುರಿಮತಿವೆ ಗತುಲು ಕುರ್ಮಾ ಮೀಹು ನಿರ್ಮಾ ಮೀಹು ಮುದಲ ನಿರ್ಮಾ මේව හක්කුතක ආරාගතුමා මුස්තමවතන් නාමං කුරුමා තන්තන් ගොබුමා ලූටුමා මිෆද අමාංකමුගා පුරි මුස්තමවතන් එක්කුම් හලාකෝ ખરાબ තිරේ වට්ටාලෙගෙන් දියු අලගොම්මෙන් අමිල්ල ගෙදරුගා අලගොම්මෙන් මේ අමාංකම මුස්තමවතෝගා මේ දිරිවමුග වට්ටපානි ගොස් අලගොම්මෙන් මුදලා අලගොම්මෙන් තකෙච්ච අමාංකන්නේ තනක මේ මුස්තමව හෙදුම් බෙගෙන් දානේ එයි ෆාරග්ගලස් ඉස්ලාම් දෙන් අංගාමගෙන් නෝ නියද අලගොම්මෙන් ගේ දම්මර ගඩිග නික්මගෙන් ෆතියු මිස්කිදනි එබ්බස් දිරිවරිකමන්නේ එකවකෝ මේ මුස්තමවතකි අලගොම්මෙන්ගේ පුරාණය මුදල අමාං කරන්නේ මුස්තමෙක්කම ගවජ්ජියා අලගොම්මන මිස්කෙතක දොස්ුලේක නුකරේ මුස්තමවතෝග දීනි ශියාර්ත පාලකුර නික්ම විපරතන් කරන එබ්බති බේක නුකරේ මේ මුස්තමවතෝග එබද ෆිකුර්තක ජාග දෙවිච්චකම් ගවාන එම් වීම විස්නා ෆිකුර් කුරන් ජේ අලගොම්මෙන් මුස්තමවතෝග විපරකම් මේ අශගන්නනි කී වේකම් සෞබකි ශරීයතුර අනෙක් කංකම් ශරීයතර බෙද්දු আদি දීනුගේ එමුම් මියා පහනාලා දියු हमें लोग इज्जत यहुन नाफ्तो मी उम्मता निदुगा यहूदिन्ना इला सारांगे मक्का रेवुन तकीलस आलुमे उम्मता कुर्मती पाव वर बोड़ फितुने एकी एक रेवुन त दीनी नन्नम गया दीनुग नमुगा आलुमे तेरे फितुने तक बफद्दा दुनिया एक बड़े दी गांव तकुन इस्लामी मुज्तमा तक हलाको खराब कुर्मट्टका इतबावर शियार तका अनंतका इतबावर जमाअत तका जमियात फुणवागे मी गांव फसाद कुर्मट्टका मसेक कुरे MDN जमिया की इफद जमिया मी मुस्तमोगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरसार कुरन कुफा रिपोर्ट नरु जमिया इफद मिस्म मेद साउमन तेरेगा एक एक नन्नमुगा देतेरे कुन तिलेफा देतेरे कुन फिलाफा जमियात मेद से बोले ए मुस्तमो हलाक फसाद कुरा मुस्तमोगा फितनो फद्दाबे सत्तान सत इस्लाम मुस्तमेगा इस्लाम दीना खिलाफ वहा दक्का मुन्नकी मुस्तमो फसाद कुरा बोले भाई मुस्तमोगा नफरत फद्दा बोले भाई मुस्तमोगा फितन फसाद फद्द बोले भाई निफस कनुगा इस्लाम दीना देखो वाह के दक्का मिहुन्नकी ए निगोमं हेवेदि बोले भाई नो मे कौम तरक्किया तहजीब गिरस्ते बोले जमाअत के नो मे कौमगा अल्लाह का रसूल है फरसार पूरा जमाअत के इस्लाम शरीयत हुकुम फुलतगा कोडा मिस्कुरा जमाअत के एंबीमा यहूदी नसारा के रेउन तरीकमा एक वेमिनु खारद कोगे इस्लाम मुस्तमा तोगा एत बावर फितना फसादा के मसक्कत इतबावर लादीनी शिआर तक आगमन तेरेगा फतुरा एमिस्नुना माली गोतुना फन्नी गोतु एही तरीकम फोर कोद्दी अदि इफर जमाअत तक जमिया तक देकोड़ा मसेकुरा अफरादुन्ना जमिया तक दतिको एमिंग हरकात हिंगम हुद्दनुदी एकंकम एकी गग्गतु मिस मेकी की फरात तक तुराको इतबार उदुगो तके मी मुस्तमोगा पुरे मग बदे हकीकतुगा रंगळ कंकन दानम नि मुस्तमोगा दति कुरवी हुद्दनुदेली हिफेटिन जेणी दीना खिलाफ शियारत फतुरा जमियात फितनो फद्दा जमियात ए नमस मुस्तमोगा मीस्तकुन्ना एमियुगा दीन बयान कोद्दी इस्लामी शियारत दमहट्टा नेगेटो मसेकुरा फर्दुन्ना जमियातकाय दीना देकोಳ दक्का वाहकतಕ ರದ್ದುದಿ ಏಕಂಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಜಮಾಅತ್ತಕ ಅಫರಾದುನ್ನ ಇಫದ ಫರಾತ್ತಕ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ಹಿಮಾಯದ್ದಿ ಇಫದ ಕಂಕಮ ಹಿಫರ್ದೆ ಬೇಕಮಗ ಅರುನ ಮಾಲ್ಜೆ ಬಾರ್ಗಾಸ್ ದೀನಾ ಖಿಲಾಫ್ ಫಿತ್ನಾ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂತತಕ ಹಿಫರ್ದೆ ಬೇಕಮಗ ಅದಿ ಇಫದ ಕಂಕಮ ಮಗುತನ ಸ್ಕೋರ ಬೇಕಮಗ ಅರುನ ಮೆಗೆ ನುವಾನ್ ಇಫದ ಫರಾತ್ತಕ ವನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕ ಮೆದುಗ ಅರುನ ಮೆಂಜೆ ಸಮಾಲುವ ಅರುನ ಫಿಲಾವ ನಿಮ್ಮಾಲಾನಿ Allah subhanahu wa ta'ala ke Qur'an ifada fitna ko salam wattaka alman ango afani ekalam fotuga ade ekalam nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatuga alman me hifatta ke Qur'an ga bayan kura bogata alman amal kurhama ya ekuga efoga dangal ilmu hasil ko bentibi rabbani ilmu ring faratu taqwa ver salih ebege beru bushu midina amal kura kam fennamunda rangal mismiyunge faratu ilmu hasil kur
kankan emihunna suwal kogen saaf kur fahargas filagen tanta tibe kaaku kame kon namekkiya kon dashege kaaku kannege ene kiwi konta kame ene aluni konta kame nege wagu account tan adan tibe mismen karega fatwa ahage algonne diinu kankan saaf kogen nowan evada mi ekkare ahage algon vefare mesnu kara kaaku kannege mi ekkare ahage algon men kammati ziyaresh nohulwan den kirdu diini fatwa emihun gatu hodan mi diinaki mi ilmaki din دين حاصل كرني كنت تبان من بدن جهين بما علمك أهل ورنا سؤالك إميهنا إكوبا إميهم بنصيحة إرشاد كرو أقول من كوريا تاكم جوانما أقول من ركعتي كلبين هم يا إكوبا قبل جزء تدخل ناخذ مسلم جماعة إكوبا أقول من ديني ولو أقول من ما تجي سكوري فاوا أمور ورينجي أمور تك أقول من كيان تلو الله سبحانه وتعالى كشريعة أمر فلك خلاف وكم حالة بريمها أمر كيمن تروبكي إن مجتمع فتنة تكون سلام بركات روانا كم رسول الله صلى الله عليه وسلم دوني جماعة بقية المدير إرشاد دبا أقول لك مجتمع توجالس إهم مجتمع توجالس جوز كنت تتكا مباك كم هنا بيانا دا كم مجتمع كس قلنا أديك مجتمع توجا إك زمان لك وراء كم كهينغني إيه نمس ألمن بيجي نوانه إيه كم أدي هرما إكوس ني مجتمع وكي ملة ألمن يعلانكو وكي جماعة يعلانكو مي قومك عام أصول بيروجي ألمن أميل دبته كم ديما بيكمغا بيجي نوانه إيه مجيان إيه وشيلني فيتورة كهميما مسلمك جماعة ملازمة كوجي مسلمك مچن إسكوري فاوا برينجي أمر شريعة خلاف نوع أيضا هذه دين علم ورين كي القرآن الله سبحانه وتعالى أنقافني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اتباعهم الله كلام رسول كيامن ترواش اتباعهم ترك أمر بأهل ورنك كيامن ترواش علم ور بداوري أمر بأهل ورنك وريناي علم بأهل ورنه هم إفراتك كيامن تروان جهله مجتمع عامكم هدفاوا شريعة خلاف نوع قواعدك أصولك التباوي مجتمع دينولك مغانم فتنتكم إينا ركعت روانا أما يا يكوبا إما فوق مكاون دنوالاني نهوريها فتنة سلام بارك كمكي ألوكما ذكر كرما نماز كرما هي عملتك ألوكم هي عملتك ألوكم مسؤول لك هي فراتك دينولك إيرو من كم فتنة أن الله سبحانه وتعالى إمي ركعت ركن دبان هذه فتنة تكون سلام كربات وأقول من أبدا دعاء كرن جهين إتبار فتنة تكون خشوع من دائرة هوريها كم ركعت ركن مروما هم يدس إذا إله رسول وديكم باغوتوغا على من مارو غنواتو أقول من دعاء كرن جهين الله سبحانه وتعالى على منك دنيا فتنة سلام فوا بيكم ولا باشي بس كلام على منا كلمة كربا امتحانتك كتير امتحانتكم فاسم توفيق على من الدباش على منك نوفل لي ورق امتحان كلمة أو من كلمة نرق امتحان على منا كلمة كرباش هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.